Usembut mitrang ba kajala ba prustun tensong ulakan tho teng omeli na asam walawan ban kia kendu mitrang ba hakajala nen kasi halo kajinawa inline permit jong ka megalia haba kren bagi lap thai khubor uba prustun loong ba kilingo hadu kata ba omeli na kawai pat kajala uwan mam tai start kajinon kam jong ka megalia haba ide ba kaji khun ILP hakaju ko por lokan tho teng halo kajingdon kibrio ki banabar ki wan man pinkiwin biang ka issue ye pher jaban rio hakajala Ditapkit mangi bat ngatrai bagian batai hati kata kamdon ka nongrin lari mangi ngile batai kiru kamdon nongrin dan mereka ga bangin penting na kalau lari ngiyo ILP ru ngin penting na the smooth flow jom kini ki kali ki ba ya lengba ki ba le ka transit lengba jom jelas ini ban nem pentut ban penwit ban penting dia kata pada itu minat juga pada ini lalu ngiyo dia pakai game day bagus lagi kata jadi itu MLA bukan pura budawan kedua usia memang itu MLA juga kongres kan pun dia dalam kan dia lalu day pada jumpa kongres nak kami hapan ke explanation na kapati kongres mau hapan ke explanation kapati kongres nama apa hak tu por ni pas mau dia resolution dia pas lang unanimous dia mentala ada MLA na ko kongres badai na asam Wan kren hatu lah di sulok suara PME dan ini baru leader opposition ke kongres dan ini baru parti kongres saja kami kelayan ya kita di vested interest present di bangai di social media di bagi spread ke umur kalau kebom kita nak nah ada mas kali sisi no statement no semua bah refrain dengan long diberi to long responsible berarti om dikasih belum di tribal lagi non tribal nah bangi yang ni apa kejelam hari ini right from the time immemorial kebangi pamio ay kejelah ni imam batin non tribal mo bala tangi tam tribal nado katupor hadu mentan ya imlang ya trelang ya yadlang ya kilang kundiru de kecilnya trelang kerana yang pila da mentak ya kemi kai kita bijak di news di bagian hotel haki social media nak try kabom internet kabom long kalau so irresponsible namar bang nai mat di don batok na ba dei ban le kenta uran batai mu hakanu kelenti abang i badon go men no pi what ia iye ni bagai ter di kwa pentik ter lang ya barok de pi ong katu ga jinjia ko ismati la ne hamno dulu la pi ong tu bajia ko ke motor de ka government kadon hang ne dan ketaban protect iba la pi ong di tribal la ni non tribal ni protect lang ya bro but ni penting na pakai dress yang tuwe kan long kapapit